Kertong bala penyeng daka Regional Democratic Alliance kepada kekenhun senrop hapdeng ka UDP bat ka HSPDP ubak Robert Chun kacaren hakane ka election MP kepadang Sudam ulayo tang Syihajar South Pa Andrew Pobut na arteli ki constituency ki bala mikmat daki MLA jong ka HSPDP ubak Robert Chun ulayo tang Praspa South Pobut na Mauthat Rashan constituency bala mikmat da ubak Syaklal Warjri MLA ke HSPDP ubor longru menteri ke Sarkar Cela bat Namotion Road constituency bala mikmat da ubak Methodius Dekhar ulayo apat tang Riospa Arpopun la ban kedau hang ne baka UDP kadon hadu khat arngut ki MLA bat ke HSPDP kadon arngut Henry hakane ke jingnya jenti banyalap ya ke election MP Shalok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabalalong ka khat khandai tarik uyayong araja rapsau na kabenta ukertong ka United Democratic Party ba Robert Chun kacaren de tang u presiden ka HSPDP bat katto katne kinong yalam kibalami syakmat ban lejpan cekersyan na kipaitba katba kini ki alngut ki MLA ka HSPDP kimsyem lami madan satya ban penpau ya kecekersyan haka risol kabadang sudapsyen kabalapan bena haka sautorik mentau benai ukertong ka UDP syemlala setia ban kekle bat uyo tang sau pusau hajar sanspa andru pelaibut na laipan reutuli ki constituency jong karilum kasi bacantia hakite bara arteli ki constituency balam ikmat daka HSPDP la cop keput da ukertong ka Voice of the People Party u Dr. Ricky H. Sengkon ubala kela long menta u MP Batmai ka Shillong Parliamentary Constituency dak bayo hado alpsan hajar sanspa kendai pusan buat na Mauthat Rashan bat khatwe hajar nyospa ndriup kendai buat na Motion Road syu kumban syukudo hang ne ba KP Pangyang Presiden ka HSPDP udai tang mau bat kiwe kinoket kam keseng kibami ban pancekersan paitba na kebenta oba Robert Chun kacaren na ka constituency ka ba oba Pangyang ulayo ban mikmat mensyua ka UDP kalayo tang Syihajar live kundai pun bat kumta na lor ka cingca ki MLA hakapol yalap election bat ka cingyo buat tang kendian kawanra ka cingtharai baka HSBDP kala syat syukur ya ka UDP bat nakaliang ka UDP lengba uba medba lengdo kum u presiden haka chanmit jong ka santrik uceliu arca ropsau kala kentho baka jingjok put jong ka VPP kadai ka cingong nut upai ba bat kum ka seng kanwat yaki daw balai ka syarem wat hapdeng ka cingdon hadu khat alngut ki MLA katba nakaliang jong ba KP Pangyang pan kum unong yalam ka HSPDP syamla tre ban kren AA halor kane syakilat patai kubor haba pan cingentho na halor ka risol ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary badak Sudam let's say la ban ong kadau kadai ba usnguram baka jingcop ka VPP balayalam da ba Ardan Melar basoy kum presiden ubalalong tengru presiden ka HSPDP hakisnem ki balalait no